nkuru igezweho nena yemeza neza ko ingabo z'u Burundi mu nama ikomeye cyane ya Etat Major yabaye yamaze kwanzura umwanzuro ukomeye cyane. Imyanzuro iragira iti: nyuma yuko Perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye uyu wiyita Neva yakomeje kugenda agaragara mu binyamakuru bikomeye cyane ndetse yabibyandikira muri Afrika ndetse na hanze ya Afrika, bavuga neza ko yamaze kunoza umugambi wo gutera u Rwanda we n'igihugu cy'Ububirigi, aho hagiye hajya hanze amajwi bivugwa neza ko yabwiraga igihugu cy'Ububirigi ko ibyo agisaba ari ukumuha intwaro zigezweho ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere, kuko igihugu cye nta na kimwe bafite muri ibi ngibi, yaba intwaro zigezweho cyangwa se ubwirinzi bw'ikirere, ngo ubundi umugambi bakawunoza. Ibi byaravuzwe cyane ndetse bigenda binagarukwaho kugeza ubwo Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda ndetse na perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto bahamagaye uyu mugabo bamubwira neza ko ibyo ashaka gukora ashobora kuba agiye kwikururira umuriro. Bamubwiye kandi ko nk'uko byagiye bitangazwa mu binyamakuru bitandukanye byandikira muri Afrika ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yabwiwe na Yoweri Kaguta Museveni ko bazamubona ari guhungira mu gihugu cya Tanzania mu gihe yabahirahiye gutera u Rwanda, nk'uko yagiye abyivugira uyu mutetsi igihugu cy'u Burundi ko guturuka mu Kirundo ugera i Kigali ari hafi cyane kuko yabikora kandi akabikora mu gihe gito. Kandi bikavugwa neza ko William Ruto yamubwiye neza ko intambara nayitangiza mu masaha 2 izabiri kubera Bujumbura. Benshi bakavuga neza ko ibi ari byo byateye ubwo perezida w'igihugu cy'u Burundi biza kurangira ahinduye uyu mugambi, ariko nanone abenshi bavuga neza ko n'igitutu gikomeye cyane cy'ingabo z'u Burundi arimo abiganjemo abajenerali bakuru barimo nk'umugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyongabo bongeye kuba bamushyiraho igitutu gikomeye cyane, baramwihanangiriza aho basaga n'abamwereka neza ko badafite ubushobozi bwo guhangana n'ingabo z'u Rwanda. Aha kandi bongeye kumwibutsa neza ko ibyo yabwiwe na William Ruto ko AFC M23 yamutsindiye ku butaka bwa Kongo, kandi iyi AFC M23 idashobora kuba ifite nibura na kimwe cy'ijana cy'ubushobozi bw'ingabo z'u Rwanda. Yabwiwe neza ko rero ashobora kuza kwirahuriraho umuriro mu gihe Ububirigi buri kumushuka bushobora kuzamutererana kuko ntibuzamuha abasirikare bo kuza kumufasha uru rugamba. Ibi bikoresho rero bivugwa neza ko uyu mugabo ashobora kuza kuba yahabwa andi mabwiriza n'Ububirigi. Bivugwa neza ko ashobora kuza kwishyura amafaranga yaguzwe ibi bikoresho byiganjemo ngo nibicya, kandi ibindi bikoresho byari biri mu nzira bikaba byamaze kugenda bihagarikwa. Niki cyatumye perezida w'igihugu cy'u Burundi yijandika muri iyi migambi yo kwishora mu ntambara? Ibi nibyo abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bamubaza ndetse bamwibutsa neza ko igihugu cy'u Burundi kidafite tekinoloji ndetse n'igisirikare gikomeye, nyamara akaba ashaka kubashora muri iyi mirwano, ibyo n'abaturage bo kuri ubutaka bw'u Burundi batumva ndetse badasobanukiwe. Ni nayo mpamvu iyi migambi yo gutera ndetse no kwishora mu ntambara isa naho yamaze kugenda ayisubika. Ariko benshi mu basesenguzi ba politiki ndetse bivugwa neza ko amakuru yagiye hanze y'ubutasi yemeza neza ko uyu mugambi yawimuriye mu mutwe wa FDLR. Ibise biraza kurangira bite? Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Fatibeto arongera kwibutsa perezida w'igihugu cy'u Burundi ko izi ntambara bakwiye kubanza bakarwana intambara imwe bakareba ko bayitsinda. Intambara afite n'ukuvuga ko ari ugwangana na AFC M23 ikomeje kumutsinda ku mirongo y'urugamba ndetse no mu buryo bwa diplomasi ndetse na politike, aho abanyamerika barimo umuyobozi wa UN uyu nta wundi ni James Siswane, uyu nguyu aheruka kugirira uruzinduko ku butaka bwa Goma, aho yaterewemo kashe muri pasiporo ye, bakamutereramo kashe irimo ibirango bya AFC M23. Bivuze neza ko uyu mujyi wa Goma n'ibindi bice M23 kontrola bisa naho byamaze kwiha ubwigenge. Ibi rero benshi bari bategereje kuzareba pasiporo y'uyu mugabo bazateramo kashe yihe mu gihe yasuye igihugu cya Kongo ariko akajya mu bice biyoborwa na AFC M23. Ibi benshi bahise bavuga neza ko biba byamaze kuba confirmed ko Tshisekedi ashobora kuba atakiri kumvwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe kandi uyu mugabo yagiye atanga ibirombe byinshi cyane harimo ibya Rubaya, avuga neza ko ari byo azaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo zimufashe muri iyi mirwano, nyamara agatanga ibirombe biri mu bice adakontorora ndiwe n'ingabo ze. Ibintu benshi cyane bagiye bagaragaza neza ko nabyo bishobora kuzamukururira ibibazo.
Namakuru yarakomeje kugenda asobanura byinshi cyane mu bijyanye n'u Burundi bukomeje kugenda bushyirwaho igitutu interine mu gihugu cyabo, kuko bivugwa neza ko abasirikare bongeye guterana bicaza uyu mukuru w'igihugu, bamubwira neza ko ibyo ari gutekereza akwiye gucira kuko birura, kuko ibyo ari kwijyanamo bishobora kuza kuzanira igihugu cyabo umuriro ndetse ukomeye cyane. Aba kandi bamwibukije neza ko no guhangana na Red Tabara ari ingume mu gihe idafite ubushobozi bukomeye cyane, ndetse n'abandi batavuga rumwe n'iyi leta. Mu gihe rero yaba agiye kwishora mu ntambara n'igihugu nk'u Rwanda ko byaza kubakuraho cyane, bisa nkaho uyu mugambi wamaze gusubikwa. Namakuru rero akomeza guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba arasobanura neza ko imbohe z'intambara zishobora kuza guhererekanywa mu gihe gitoya, aho F-23 mu biganiro by'amahoro biheruka kubera mu Busuwisi mu byasinywe harimo ko igihugu cya Kongo kizafata abasirikare gifite ba F-23 mamara na 23 kaza gufata ingabo ifite yaba iz'abarundi ndetse n'ingabo za FARDC, abangaba bakaza kongera guhererekanya imibare y'abasirikare. Gusa benshi baravuga neza ko 23 bitabyutishije kuko nifite umubare munini cyane w'ingabo za Kongo n'abarundi yafashe, mu gihe aba F-23 bafashwe ari umubare muto cyane, aho byaza kugurana izi mbohe z'intambara nk'uko byemejwe muri aya masezerano aheruka gusinyirwa mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ibi rero nabyo biraza kugenda bigerwaho, turaza kugenda tubakurikiranira ibijyanye n'iyi nkuru. Ni amakuru ariko ari muri diplomasi, ariko no ku mirongo y'imbere ku rugamba ntabwo byoroshye, kuko ibice bitandukanye ku butaka bwa Uvira bivugwa neza ko abarundi bongeye kwinjiza intwaro zanyujijwe ku mupaka wa Gatumba, nyuma y'uko umupaka wa Kavimvira baje kubona neza ko hashobora kuba hari intasi za F-23 kugira ngo zibe zatanga amakuru y'uko hinjiye intwaro ndetse n'ubwoko bwazo. Umupaka wa Kavimvira niwo wakoreshwaga kuko niwe mupaka munini cyane, ariko bivugwa neza ko umupaka wa Gatumba ari wo waje gukoreshwa abarundi bagarura intwaro kuri ubutaka bwa Kongo, aho benshi bavuga neza ko izi ntwaro bagiye bazizana kenshi nyamara bikaza kurangira izo F-23 zitabambuye bazitwikiye ubwabo iba yabashyizeho igitutu, bakaza kwirinda kuzisiga kugira ngo zitaza kubarashishwa. Mu by'ukuri ibintu rero ntabwo byoroshye, urugamba ntabwo rworoshye. Mu minembwe na mikenke induru ziravuga, amasasa arumvikana Kabunambo ndetse arumvikana Puezero ndetse no muri Plene. Ibintu ntabwo byoroshye ku mirongo y'imbere ku rugamba kugeza ubu. Bakomeje kugenda baturuka mu bice bya Uvira. 23 yarekuraga agace abarundi na Wazalendo bakinjiramo. 23 nukuvuga ngo ikirekura Kabunambo ya mbere n'iya kabiri, abarundi bari barakomeje kurwana bagerageza kuhinjira, ndetse n'ingabo za leta ya Kongo nabo bafatikanya bahise bahinjira mu buryo butabagoye kuko byari byarabananiye. Plene do Ruzizi 23 gisohokamo abarundi bahise bayinabamo, ndetse binjiranamo n'ingabo za Wazalendo n'ingabo za Kongo bagaragaye banabyina cyane ndetse muri ibi bice. 23 kandi kiva Bijombo hahise yinjiramo izi ngabo nanone z'abarundi na FARDC na Wazalendo. Nuko 23 yagiye iva mu bice, ndetse aba bayinjiramo babyinjiramo biza kurangira bashyokyewe ndetse baryoherwa no gukurikira 23 kugeza ubwo batangiye kugenda bayirasa amasasu ahavuye ibi byago bikomeye cyane ku ngabo z'abarundi. Inkuru ziravuga neza ko bari abasirikare benshi cyane 23 yabarese bakikusanya bakamara kwegerana, dore ko zari imodoka zishoreranye ndetse basa n'abaye batangiye kugenda bagerageza gushinga defense. Uyu muhanda rero uturuka Uvira werekeza mu bice bitandukanye bya Bukavu, ubwo ni no kuvuga ko uturuka Bukavu werekeza nk'ibice 23 yagiye iturukamo. Hakomeje guhera ibitendo bikomeye cyane kuko 23 yaba mu nkengero zawo ndetse no mu bice bya hafi aho yagiye igenda isigamo defense zikomeye z'abasirikare, ariko bisa naho ari mwibanga iby'abarundi batamenye. Rero barenga umurongo ntarengwa, baza kwisanga bageze hagati neza mu maboko ya 23. Hafatiwe abasirikare benshi cyane b'abarundi, abenshi gusa nabapfuye nk'uko byagaragaye. Imirambo byagaragaye kuri izi modoka z'abarundi zimwe ziri gushya, aho benshi bavuga neza ko abarundi bakoze igikorwa bakita ko ari nk'ubwiyahuzi, kuza kurenga uyu murongo ntarengwa bakaza kwisanga barengereye bageze muri ibi bice.
nagahinda gakomeye cyane rero kongeye kurangwa mu ngabo z'u Burundi nk'uko amakuru abigaragaza, aho benshi bavuga neza ko abarundi bongeye gukora ibara ndetse bakoze amakosa akomeye cyane yo kurenga umurongo, baza kwisanga bageze mu bice twakita ibice biri zone iri ruje. Zone twavuga neza ko ari danje cyane kuko mu 23 kuza kurekura biriya bice ntabwo bivuze neza ko yari yahagaritse kuba yakora ku mututuma zikaza gusheringa kuri abarundi. Yabagose ndetse barasa amasasu benshi cyane, bamanitse amaboko bemeye kumanika intwaro nyine nibo babashije kurokoka, ariko nabo ubwo bafashwe matekwa nk'uko inkuru zibivuga. Benshi bavuga neza ko 23 ifite strategy nyinshi cyane iri gukoresha ndetse zo kurwana muri ibi bice, aho bashimangira neza ko iki gisirikare cy'abarundi cyarengereye gikora amakosa ndetse gikomeza kuryoherwa no gukurikiramo 23 bajya mu bice ivuyemo, kubera ko bumvaga neza ko nta sasu riri kuvuga batari kurwana, uretse ko baje no kurengera bagatangira kuyikurikiza amasasu 23 bumva ko bari kwikira igitutu ngo igende mbese ibe yagira na za Bukavu maze bakomeze kwigarurira utu duce. Ntabwo byabakundiye rero ubu tuvugana inkuru mbi yamaze gutaha i Bujumbura, i Kinshasa ndetse n'ahandi izi ngabo zagiye zituruka. Ni inkuru zemeza neza ko harimo ikimeze nkaho ari ubujiji cyangwa se uburangare. Nubwo bimeze bityo 23 iri gukubita izi ngabo zagerageje kuyikurikira ndetse bisa nkaho nta wongera guhirahira, abarundi bakomeje nabo gukubitwa na Twirwaneho hakurya, kuko amakuru avuga ko Minembwe Twirwaneho yakomeje kuyirwanaho kugeza abarundi bakomeje kugenda bagwa muri ibi bice. Benshi bumvaga neza ko ingabo z'abarundi zigiye kubona agahenge bwo 23 yafashe umwanzuro nk'uyu, ariko bisa naho n'ubundi aho byakomeje kuba bipfira ari uko abarundi bakomeje kugenda bibwira neza ko 23 uyagira ngo hari wayibujije kuba yakongera kubasheringaho cyangwa se kubasubirana inyuma kurekura ibi bice. Ntabwo ari ugutsindwa ahubwo no kubahiriza ibiganiro by'amahoro. 23 iravuga neza ko ibi ngibi byari bikwiye kwigwaho, kuko izi ngabo zakomeje kuba ziyikurikirana zo nizo kubahiriza amahoro bireba, mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika ishinjwa kujya ku ruhande rumwe ndetse kumva uruhande rumwe, ikaza gukora amakosa yo kongera gufatiramo 23 ibyo twakita nk'ibihano ikayishyira ku gitutu kugeza ubwire ko ibi bice kugira ngo hubahirizwe amasezerano. Nyamara abari kwirasabo nabo barebwa mu aya masezerano bikaza kurangira nta gikozwe, ndetse 23 ari gikomeje kugenda yirwanaho. Kugeza kuri ubu nta ngabo z'abarundi cyangwa Zerendo zirafatirwa ibihano bigaragara, kuko bisa nkaho 23 ariyo yagiye ishorekwa na Kisekedi ndetse na Kayikwamba bagiye bazenguruka amahanga babwira amahanga neza ko 23 ari iri kwica abantu nk'uko bigenda bitangazwa. Leta z'Ubumwe za Amerika yamaze kurakarira ku buryo bukomeye cyane Kisekedi, ndetse bari kumwibutsa neza ko yarenze ku masezerano ndetse yishe ikimeze nkaho ari agahenge k'imirwano. Uretse n'ibyo kandi yasuzuguye Leta z'Ubumwe za Amerika, bafashe umwanya bagatumiza abakuru b'ibihugu kugira bige kuri iki kibazo, nyamara we uruhare rw'akaba yaranze kurukora. Nibyo bitumye hashobora kuba haje ibisa nkaho ari ibintu bibi cyane bigiye kuba kuri leta ya Kisekedi. Ubu tuvugana byamaze kugenda binugwanugwa ko Abanyamerika bamaze gushyira igitutu gikomeye cyane kuri Kisekedi, ndetse ashobora kuza gufatirwa bimwe mu bihano bikomeye cyane. Sanctions zishobora kuza kumujyaho ndetse bigasanga iyi leta ye yifuza no gukomeza kuyobora iki gihugu cya Kongo bimugizeho ingaruka, nk'uko benshi babivuga neza ko amatora ubwo yatangiye kugenda azamura umwuka ku butaka bwa Kongo nubwo atarageza igihe, ariko byavuzwe neza ko Kisekedi ashaka no kuzayasubika yitwaje neza ko imirwano iri mu gihugu ngo hataba intambara mu gihe cy'amatora, ariko bamaze kumubwira neza ko no guhindura itegeko nshinga ngo yemererwe kongera kwiyamamaza nabyo byatangiye kugenda bizamo kidobya. Ibi rero birasa n'ibiri kuba kuri mugenzi we utetse igihugu cy'u Burundi, General Nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye, ukomeje kugenda abo mujyanama we wa hafi, ariko bikagaragara neza ko inama mugira atari inama ziri kwifuzwa n'aba banyamahanga bagerageje kunga 23 na leta ya Kinshasa. Ubu tuvugana Perezida w'u Burundi nawe afite ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'amatora ari gutegurwa y'umukuru w'igihugu umwaka utaha ku butaka bw'u Burundi, nyamara bamwe bo muri leta majoro bakomeje kugenda bamutega imitego nk'uko bigenda bitangazwa. Abarimo General Prime Niyongabo bakomeje kutumva impamvu y'abasirikare bakomeje kugwa ku butaka bwa Kongo hano muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko ibice bya Mikenke, Minembwe, Poezero ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho abarundi bakomeje kugwa mu mirwano bazanywemo
birimo bivugwa neza ko baje kuri deal ikomeye cyane, aho bivugwa neza ko aba bakuru b'ibihugu bakomeje kugenda bahuza umugambi wo kurimbura abanyamurenge. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biba agatereranzamba ka nyina wa nzamba. Ubu tuvugana rero perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho ahuje na perezida w'igihugu cya Kongo ibibazo mu bijyanye no kugerageza kugarurira abaturage icyizere ndetse no kubaremamo umutima wo kongera kubagirira icyizere mu matora, nubwo bisa naho bigoye bose kuko birasaba ibintu bikomeye cyane. By'umwihariko Tshisekedi we arasabwa guhindura itegeko nshinga, na perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe arasabwa gukora kope ndetse n'amanyanga akomeye cyane, kuko bisa naho abaturage batari kwishimira imwe mu myanzuro. Abaturage baravuga neza ko abasirikare b'igihugu cyabo cy'u Burundi baguye ku butaka bwa Kongo, abenshi bashyinguweyo ndetse banashyingurwa mu buryo bivugwa neza ko ari imva rusange, aho bagiye bashyirwa mu byobo. Kugeza kuri ubu ngubu bakabwira abo mu miryango yabo ko baturutse igisirikare. Ibi rero byatangiye kuzamura umwuka mubi, by'umwihariko abatuye mu Gitega ndetse n'ahandi. Ubu turakomeza gukurikiranira izi nkuru. Cyo twakubwira nuko Tshisekedi we yakomeje kugenda ajya ku gitutu ndetse n'ubwoba bukomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashobora kwisanga zamubiranduye ndetse zikaba zashaka gushyiraho uwo zizajya zibwira akumva, kuko bisa nkaho Tshisekedi ahindura imvugo kandi yagiye abishinjwa mu bihe bitandukanye. Ubu tuvugana rero hakomeje umwuka mubi ku butaka bwa Kongo mu bice bitandukanye, by'umwihariko ibice bivugwamo amabuye y'agaciro nka za Rubaya, inkengero zaho za Masisi, haritwa za Gatoyi. Hakomeje kugenda humvikana ibiturika ariko bidakabije bitewe n'uko M23 yamaze kugenda yirukana izi ngabo. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo na FDLR bafatikanyije mu rugamba, barabarizwa mu birometero 35 uturutse za Rubaya. Ni ukuvuga neza ko bari mu bice bitari hafi y'aho bifuzaga kugera. Ibintu bikomeje kubagora kugira ngo bigarurire ibi bice. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kubyemeza, n'ibyo abasirikare barenga 40 nk'uko byatangajwe b'Abarundi bapfuye urupfu rubi cyane, dore ko baguye mu mirwano ikomeye cyane yabahuje n'igisirikare cya M23 ndetse na Twirwaneho. Iyi misozi miremire y'abanyamurenge ikomeje kuberamo ibitangaza. Benshi bati amasengesho y'aba bakecuru n'abasaza baherereye hariya za Minembwe bakomeje gutakira Imana bayereka ibikomeje kubabaho, bisa naho yatangiye kugira akamaro nk'uko bisanzwe. Ndetse aba basore batwirwaneho bavuka hariya mwabira bice bakomeje kugenda nabo bahagarara mu birindiro byabo neza. Ni inkuru zigaragaza neza ko Abarundi baguwe gitumo ndetse bahita bicwa mu buryo bw'amanzaganya, barenga 40 barahasiga ubuzima. Abakomeretse za casualty ni nyinshi, bivugwa neza ko byanatumye hafatirwa imbohe z'intambara nyuma y'uko za casualty zari zabaye nyinshi. Abarundi bafashwe, bivugwa neza ko ibyo bavuze byose bakomeje kugenda bagaragaza neza ko koherezwa kuri ubutaka nta mahitamo bafite, ariyo mpamvu baza nyine bakemera kuhagwa n'ubundi aho kugwa muri gereza za gisirikari Bujumbura bashinjwa kugambanira igihugu. Niyo mpamvu baza kuri ubutaka, ababishoboye bakaba batoroka igisoda cy'u Burundi, nubwo biba bigoye mu bice batamenyereye gutorokera muri ibice biri kuberamo imirwano, ariko kandi bahita bafata umwanzuro wo kujya ku rugamba nk'uko babitumwe, ariko bikabagora. Ubu tuvugana rero ni operasiyo ikomeye cyane. M23 yamenye neza ko ari amakuru igisirikare cy'u Burundi cyamaze kohereza ku basirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse aya makuru yahise agera muri Twirwaneho, bahita bategura operasiyo ikomeye cyane yo kujya kuburizamo ibitero byari biri gutegurwa n'iki gisirikare cy'Abarundi. Ibi byagezweho 100% kubera ko iki gisirikare cy'Abarundi cyaje guhagarikwa ndetse bahita bicwamo abarenga 40 nyuma y'uko batunguwe aho bapangiraga urugamba mu matsinda. Abasirikare bivugwa neza ko n'abakamandazi b'uru rugamba bari bamaze kuba bari imbere bari gutanga amawayiza ya nyuma kugira ngo operasiyo bari bagiye kujyamo zo gutera igisirikare cya Twirwaneho na M23 barebe uko bacyambura ibice bitandukanye, by'umwihariko hari hagamijwe n'ahitwa Poezero. Ubu tuvugana rero hafi n'umunara Poezero, ahangaha haracyari ingabo za Twirwaneho nk'uko byemezwa, nyuma y'uko ibitero bigamije
bigamije kubahambura byakomeje kugenda biburizwamo n'iki gisirikare cya M23 ndetse na Twirwaneho. Ni operasiyo bivugwa neza ko yahitanye abasirikare benshi, ariko uko yakozwe bisa naho byari bitunguranye, kuko aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi basa naho bakubiswe n'inkuba nyuma yo gutungurwa amasaha yo kwerekeza aho bagombaga gukorera izi operasiyo ageze, bari guhabwa amabwiriza ya nyuma. Batunguwe n'urufaya rw'amasasu, ariko si yari amasasu gusa, kuko hari harimo n'amakompora aremereye cyane imeze nk'amagrenade bacucagijwemo, ibyaje gutuma abagerageza kwirukanka nabo bagiye bagwa mu ngabo za Twirwaneho na M23 zikabarasa urufaya. Nuko abari bari mu kivunge hafi ya bose bahise bakomereka, abandi bahasiga ubuzima bagerageza kwirukanka nabo bakaraswa n'amasasu, bamwe ntibapfe bakirukankana ibikomere bikomeye cyane. Nuko operasiyo iza kuba muri imwe muri operasiyo zikomeye cyane yatumye na Kinshasa na Bujumbura bakira inkuru zisa naho ari inkuru zisanzwe zitandukanye n'ibyo bari basanzwe bakira muri raporo. Ubu tuvugana igisirikare cy'Abarundi kibabajwe no kumenyesha abasirikare bacyo bari basanzwe babarizwa muri batayo ya 6 nk'uko bitangazwa, bari bari muri ibi bice, ko hari abasirikare bo muri iyi batayo bapfuye benshi cyane, ndetse umubare utaranamenyekana neza, abakomeretse ndetse n'abirukansa amasigamana bakaza kuburana na bagenzi babo. Bisa nkaho byabaye nk'ikintu kidasanzwe, kwahuranwa ndetse kumera nkaho bakubiswe n'inkuba, ibyabatunguye kugeza kuri uyu mwanya. Amakuru aragaragaza byinshi cyane mu bijyanye n'ibikomere iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyakomeje kugenda giterwa n'iyi mirwano gikomeje kugenda gihanganamo n'izi ngabo za M23. Bakuru baguye muri operasiyo zikomeye cyane z'intare za Sarambwe, aho bishwe urupfu rutunguranye. Amasasu menshi cyane yarashwe na ba Mudahusha wa M23 nyuma yo kumenya igice giherereyemo. Aba basirikare bari bari nk'abaje gutanga motivation ndetse n'amabwiriza y'uko urugamba rugomba kuvugururwa nyuma yo kumara igihe kinini cyane, hafi cyumweru cyose batsindwa ndetse banatakaza abasirikare. Iyi nkuru rero ikimara kugera kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, asa naho yabaye nk'ukuyeho telefone bitewe n'ibyo yabwirwaga na bamwe mu basirikare bakuru b'igisoda cy'u Burundi, abarimo nka General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bakomeje kugenda barwanya iki gitekerezo cyo gukomeza kohera ingabo kuri ubutaka bwa leta ya Kongo. Ubu tuvugana igikuba cyacitse, ingabo z'u Burundi zisa n'izaho zacitse umugongo neza. Ubu tuvugana benshi mu barwanyi b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda bagaragaza urwego rudasanzwe, rusa naho ari urwego rwo gusubira inyuma, mu gihe M23 ikomeje kwa advancinga mu buryo busa naho budasanzwe. Ubu tuvugana ibice bitandukanye biri kuberamo imirwano, Abarundi basa naho bihaye ikiruhuko, ariko kandi ni ikiruhuko kirimo akababaro gakomeye cyane, ni icyunamo niko twabyita. Abajenerali bagera kuri 2 bari mu bakamandazi b'urugamba, dore ko aba batari banasanzwe kuri ubutaka, bari boherejwe ku itegeko rya perezida w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bajye kureba aho biri gupfira nyuma yo kumara icyumweru batsindwa batakaza abasirikare benshi cyane, abandi bafatwa mpiri. Nyamara bakihagera M23 yari yamaze gukurura amakuru, dore ko yaje kubarasa amasasu. Bivuga neza ko ari amasasu yarashwe na ba Mudahusha, abasnipers bagera kuri 2 ba M23, nyuma y'uko aba basirikare bari inyuma y'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba, bababwira uko bagomba gukora ndetse na systeme bari gukora, ndetse bababwira neza ko batongera gukora withdraw, ahubwo ari uko advancinga paka Minembwe, ariko bije kurangira bahaguye. Mu gihe abatangaga amabwiriza baguye ku rugamba bahise bakurwa kuri iki kibuga cy'imirwano igitaraganya na bagenzi babo n'abari babacungiye umutekano, bigeragezwa kugirwa ibanga, ariko byaje kurangira bimenyekanye ko hari abasirikare bakuru 2 b'igisirikare cya leta y'u Burundi bahaguye. Bivuga neza ko hari hoherejwe abasirikare bagera kuri 3 bakomeye, 2 burimo bahise bitaba Imana, icyatumye urugamba rusa naho ruhindura isura, maze abasirikare b'igisirikare cya M23 bahita babona imbaraga na avantage zo gukubita batabariye, kuko abasirikare b'Abarundi bari bamaze gutakaza abakamandazi bakomeye bari baje kubereka uko urugamba rugomba gutwarwa.
ubu tuvugana rero ni inkuru mbi cyane yamaze guca umugongo ingabo z'u Burundi bari hakurya Gitega na Bujumbura, basa naho batangiye kwakira iyi nkuru ariko kuyakira byagoranye. Iyi nkuru ikimara kugera ku butaka bw'u Burundi, bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye yamaze kuba ahita akuraho umurongo wa telefone, kuko yari atangiye guhamagarwa ku buryo bukomeye cyane n'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi, bamwibutsa neza ko ibi ngibi bari babimubwiye ko akomeje gukora amakosa akomeye cyane mu bijyanye no kugaba abasirikare kuri ubu butaka bwa Kongo. Abarundi, abaturage nabo bavuga neza ko batumva impamvu y'intambara bishoyemo. Ubundi Burundi ni igihugu kitari gikunze kugaragara mu ntambara iyo ari yo yose, ariko bakomeje kuvuga neza ko perezida wabo icyo azabazanira bazacyakiriza amaboko agera kuri abiri. Ubu tuvugana Red Tabara nayo bivugwa ko iri kwitegura. Red Tabara uyu mutwe w'ingabo ibarizwa mu ishyamba rya Kibira irwanya leta y'u Burundi, nyuma y'uko bivugwa ko General Evariste Ndayishimiye yayangiye gutaha, mu gihe abasirikare b'u Burundi bo bakomeje kugwa mu mirwano iri kubera ku butaka bwa Kongo. Aha Red Tabara isa naho irimo irasimbukira mu kirere ndetse ikemeza neza ko iri kugenda imenya uburyo izi ngabo z'u Burundi zifitemo intege nkeya nyuma yo gutakaza n'abandi basirikare, bikaba byayorohera nayo kwa divansinga, dore ko ishobora kuba ifite umugambi ko leta y'u Burundi mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa bishobora kudakunda ko General Neva yongera gusubira kuri uyu mwanya, ndetse ibintu bisa naho bigoye cyane. Ubu tuvugana ibiturika bikomeje kugenda byumvikana, amakompora akomeje kugenda anyuranyuranamo, igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda cyakira inkuru mbi nyinshi cyane, ndetse aho benshi bavuga neza ko ibi byose biri guterwa n'imiyoborere mibi. Perezida General Evariste Ndayishimiye yakomeje kubwirwa amagambo mabi aremereye cyane n'abasirikare bakuru bafite aho bahuriye n'izi ngabo, kuko kuzohereza ku butaka bwa Kongo bisa naho baba batabyumva cyane ko nta nyungu babibonamo, kuko abo bohereje baba bazi neza ko nibura hafi 1/2 cyabo batari bugaruke, nyamara bigakomeza kuba gutyo, hoherezwa abandi bagakomeza kwibaza imperuka cyangwa se uko bizarangira. Benshi bemeza neza ko ingabo z'u Burundi zishobora kuzarangira ndetse zenda gushirira kuri ubutaka bwa Kongo, mu gihe iyi mirwano yakomeza kuba ikindi gihe kirekire, dore ko benshi banemeza neza ko iyi mirwano itenda guhagarara, kuko M23 ntiyenda guteshuka ku nshingano zayo yihaye, ndetse n'igisirikare cy'u Burundi mu gihe cyakomeza kuba cyafunga umutwe bishobora kuzatuma abasirikare b'u Burundi bakomeza kugwa kuri ubutaka ari benshi. Ubu tuvugana amazina menshi y'abasirikare bafashwe uyu munsi n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi, ariko abarundi nibo bagiye bagarukwaho cyane. Ibi byose byakozwe na Twirwanaho, ndetse bivugwa neza ko yafatikanyije na M23 muri operasiyo zikomeye cyane zimwe na zimwe zagiye zikorerwa muri ibice bya Mikenke ndetse na Minembwe. Ubu tuvugana Minembwe mu isantere M23 ntabwo yahagaragaye, ariko Twirwanaho niyo yagaragaye irwanira itangazamakuru isoma amwe mu mazina y'abarundi ndetse naho bakomoka n'imiryango yabo ahituye, nyuma y'uko bari bamaze gupfira kuri ubu butaka. Inkuru iravuga neza ko mu gihe uyu mutwe wa MRDP Twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zasomaga aya mazina y'abasirikare b'abarundi bamaze kugwa kuri ubutaka, ibi ngibi byahise biteza intugunda, imyivumbagatanyo interine mu gisirikare cya FDNB. Ubwo ni igisirikare cy'u Burundi nyine. Amazina yasomwe namwe mu mazina menshi cyane yiganjemo urubyiruko rukiri ruto, abasore bavutse mu mwaka wa 2022 bafite imyaka 24 ndetse n'abafite 23 no biganje mu bamaze kugwa kuri ubu butaka. Inkuru ibaza abasirikare b'u Burundi niba koko bazemera gukomeza gutikirira ndetse no kugwa kuri ubu butaka nyine bw'iki gihugu cya Kongo, kuko hamaze no kugaragazwa imirambo myinshi cyane. Ubwo umunyamakuru yanyuzaga kamera muri zimwe mu nzira nyabagendwa, kuri ubu ngubu zisa naho zitakiri nyabagendwa kubera ko imirambo y'ingabo z'abarundi igaragara mu bice byinshi cyane ahangaha, kugeza ubwo bamwe bemeza neza ko abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri uwabashyingura yacoka, ndetse bagasaba abarundi kuza gutwara amayiti zabo ubwo
urugamba ruba rushyushye abarundi bamaze gucanirwa imirambo y'abasirikare babo isigara hano ku kibuga cy'imirwano ibintu bikomeza kugenda bibangamira abasanzwe bagenda muri iyi mihanda yerekeza Minembwe na Mikenke kuko bavuga neza ko babangamirwa n'umunuko w'iyi mirambo y'ingabo z'abarundi. Ibi byose birakomeza kugenda byegekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, benshi bavuga neza ko yakomeje kugenda arangara ndetse atita cyane ku bijyanye n'umutekano w'ingabo ze ndetse imbere mu gihugu, ahubwo agafata umwanzuro wo kohereza izi ngabo z'u Burundi hanze y'igihugu ari naho zikomeje kugenda zigwira. Ubu tuvugana bapfuye rero harimo abasore bakiri bato ndetse n'abakamanda babo, bivugwa neza ko aba bose imirambo yabo ifitwe na 23. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo kiratangaza ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo bavuga neza ko hatangiye kimeze nk'aho ari ukutumvikana, aho abaturage batangiye kurakara ku butaka bw'u Burundi nyuma yo kumva amazina y'abana babo bamaze gupfira kuri ubu butaka bw'u Burundi. Ibintu rero ntago byoroshye Kinshasa naho haravugwa igisa naho ari bombori nyuma yuko Tshisekedi yakiriye inkuru ko indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yasaga naho yari yatiye u Burundi bitewe nuko oda yatanze y'ibikoresho bya gisirikare itaramugeraho. Indege rero ikimara guhanurwa nyuma yaho bivugwa neza ko isatumizwa inama y'igitaraganya y'abasirikare bakomeye hano Kinshasa. Bivugwa neza ko bagiye guhatwa ibibazo ku bijyanye n'ibikoresho ndetse n'ibihombo bikomeye cyane iki gisirikare cya Kongo kimaze iminsi kigira, ndetse aho bivugwa neza ko hashobora kuza kugira bamwe bakurwa mu nshingano ndetse abandi bagafungwa bashinjwa kuba bakorana n'umwanzi bahanganye. Iyi nama bivugwa neza ko Tshisekedi ari we ubwe uza kuyiyoborera, ariko ni inama ishobora kuza gufatirwamo imyanzuro ishobora kumugwa neza cyangwa se ikamugwa nabi ugendeye ku batumijwe muri iyi nama. Ubutasi bw'igihugu cya Kongo baravuga neza ko bushobora kuba bufite amakuru ko hari bamwe mu basirikare b'igisirikare cyabo ndetse biganjemo bakuru bakomeje kugenda bakorana n'umutwe wa 23. U Burundi busa naho bwamaze gukopa igisirikare cya leta ya Kongo iyi ndege, ariko nayo ihanuwe rugikubita. U Burundi bwagiraga imwe gusa mu gihe komande yatanzwe mu gihugu cy'Ubushinwa. Bivugwa neza ko ariho Tshisekedi yodarinze izindi ndege, bivugwa neza ko ashaka kuzifashisha muri uru rugamba. Byarangiye ijemo rwangendanye ndetse biza kurangira bamubwiye neza ko izi ndege zishobora kuboneka nyuma y'umwaka urenga. Ubu tuvugana amakuru aremeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yari yamaze kuvugana na perezida w'igihugu cya leta ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, ndetse bumvikana neza ko yabamuhaye iyi ndege y'intambara u Burundi bufite ari imwe rukumbi kugira ngo abayifashisha, maze mu gihe bazamuha oda y'ibyo yodarinze maze bakazaba bagira ibyo baganira akamusubiza imwe mu ndege yatumije. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi biyabyemeye nta n'uwo agishije inama mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse yahise atanga oda itegeko rikomeye cyane ko indege igomba guhaguruka ku kibuga cy'indege cya gisirikare, aho ingabo z'u Burundi FDNB zibika zimwe mu ndege z'intambara, ndetse bisa nkaho iyo bwoko bwa Su 25 ari imwe mu nini bari bafite. Utundi n'utudege twa helikopteri dusanzwe. Iyi rero isihanirwa rugikubita. Ubu tuvugana bisa naho abasore b'intare za Sarambwe bamaze guca umugongo ku buryo bukomeye cyane igisirikare cy'u Burundi. Bisa nkaho 23 iteye ibuye yica inyoni ebyiri ugendeye ku byo ikoreye aba bagabo bari bamaze kunoza umugambi. Ibi ndabigaruka, ariko nkubwira neza ko ubu tuvugana hakurya no hakuno, ndavuga Igitega na Bujumbura, hakurya na Kinshasa, ibyombo n'amatelefone birimo biracicikana. Bari kwibaza icyo gukora mu gihe bamaze kubona neza ko guhangana ku butaka byabagoye, nyamara n'izi ndege bakifashisha zimaze kugenda zishirira ku butaka ndetse zitwika zikaba umuyonga. Intare za Sarambwe zirimo zirabyinira mu bicu. Ndeka nze nkubwire uko iyi operasiyo yose yagenze naho iyi ndege yahanuriwe, ariko reka mbanze nikoze nanone ku mirwano ikomeje kuvugwa muri parike ya Virunga. Amakuru aravuga neza ko FDLR zasubiranyemo, zimwe zirashinja bagenzi bazo kuba ari abagambanyi, ndetse ngo ntabwo basa naho bari gukora ibyo bumvikanye na bagenzi babo. Ibisa nkaho bamaze guta
batamira kugira ngo batange amakuru y'ahari abayobozi b'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Kurasana gukomeye cyane hagati ya FDLR na FDLR ni ukuvuga n'abasirikare bayo basubiranyemo, nabyo byatumye M23 iza kumenya andi makuru akomeye cyane avuye mu butasi nk'uko bitangazwa. Reka twinjire muri izi nkuru ndakuzengurutsa na Minembwe Mikenge Poezero Mitamba kubwira uko bimeze Irundu byifashe gute, ko biri kuvugwa ko muri teritwari ya Fizi mu mujyi wa Baraka ibintu bitoroshye, naho kubwire uko bimeze. Nibyo koko inkuru igezweho iremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze gutakaza ku buryo bukomeye cyane Sukhoi 25, ariko tuvuga ko iyi ndege itatakajwe n'igisirikare cya leta ya Kongo gusa, ahubwo na leta y'u Burundi yamaze kubihomberamo ku buryo bikomeye cyane. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze guhomba byinshi cyane, kuko iyi ndege nk'uko nakubwiye yari indege y'igisirikare cy'u Burundi, ariko bitewe nuko indege za Kisekedi nyinshi zagiye zihanurwa, izindi zikangizwa ku buryo bukomeye cyane zidashobora kuguruka mu kirere. Ubwo ndavuga indege zo mu bwoko bwa Su-25 uretse amahelikopteri amwe yo mu bwoko bwa Apache n'amadrones. Nta ndege kirimbuzi Kisekedi yari asigaranye nyuma yuko yatanze oda ashaka gutumiza indege 3 nk'uko byagiye bitangazwa zo mu bwoko bwa Su-25, bikaza kurangira aho yodarinze ku ruganda rw'intwaro mu Bushinwa bamubwiye neza ko izi ndege adashobora guhita zibona, ko bafite izindi oda bishobora gutwara hafi umwaka cyangwa se ukaba wanarenga. Ibi byatumye perezida w'igihugu cy'u Burundi yakira mugenzi we w'igihugu cya Kongo baganira kuko bakemura iki kibazo, baza kungurana ibitekerezo basanga u Burundi bwabo batije iyi ndege kugira ngo ibe yifashishwa mu rugamba, kuko babona neza ko bugarijwe ndetse n'ingabo z'u Burundi zikomeje kuhatikirira bitewe nuko batagifite ibijyanye n'imbaraga mu gukoresha ikirere. Perezida w'igihugu cy'u Burundi arabyemera kandi bisa nkaho koko yari umugambi mwiza. Ariko se iyi ndege bigenze gute kwihanuwe rugikubita ikimara kuzamuka mu kirere cya Mikenge nk'uko amakuru abivuga? Amakuru kandi agaragaza neza ko iyi ndege n'ubundi target yayo yari iyo kurasa mu baturage ndetse no ku ngabo za Rwirwanaho na M23, ariko bikaba bisa naho bitabakundiye. Iyi ndege cyakoze yabashije kurekura ikompura imwe, bivugwa neza ko yarashwe hafi n'isoko. Ubu tuvugana akaba nta baturage babashije guhitanwa n'iri kompura, ariko bikavugwa neza ko hari 2 bakomeretse nubwo iyi ndege yarashe aho bategereye cyane. Ariko amafragment y'ibi bibombe birekurwa n'iyi ndege ni mabi cyane, yabashije gukomeretsa abaturage bagera kuri 3 nk'uko byatangajwe. Bamwe bavuga ko ari 2 nuko byagenze. Rero haravugwa igisa naho ari ubwihebe ndetse no gusubiranamo kwibaza icyo gukora hagati ya Kisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bakomeje guhuriza hamwe imigambi aba bakuru b'ibihugu, ariko bikaza kurangira imigambi yabo itabahiriye ibapfubanye, kuko ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho afite ubwoba bukomeye cyane, mu gihe ingabo z'u Burundi by'umwihariko bamwe mu bajenerali bakomeye cyane n'abashinzwe intwaro bakomeza kumuhata ibibazo ku bijyanye niba akomeje noneho kototera intwaro z'u Burundi nyuma yuko bakoreshaga intwaro zaturutse muri Kongo aba basirikare b'u Burundi. Ubu tuvugana rero Burundi bwamaze kwisanga muri manka ikomeye cyane. Perezida w'u Burundi afite gusobanura byinshi cyane abwira barimo General Prime Niyongabo n'abandi bakomeje kugaragaza neza ko batari kwishimira imyitwarire y'uyu mukuru w'igihugu mu bijyanye no gukorana na Kisekedi, mu gihe igisirikare cy'u Burundi FDNB nta nyungu kibibonamo, bisa nkaho byose babifata nkaho ari impfabusa. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari biturika Minembwe na Mikenge. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi amakuru aravuga neza ko bakomeje kuhatikirira mu mujyi wa Baraka. Ibintu byaho ntabwo biri gusobanuka cyane, kuko benshi baremeza neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje nacyo kugenda kirwana biguru ntege nyuma yuko gikomeje kugaragaza intege nkeya, ndetse n'imbunda nini cyane, tanka ziremereye cyane ndetse n'imbunda ntoya n'ibindi bikoresho bikomeye bya gisirikare byagaragajwe ahangaha muri stade, ubwo umukuru w'igihugu ndetse n'abandi banyacyubahiro bari muri iyi stade barimo berekana akarasisi k'abasirikare n'intwaro bamaze kwigezaho. Ubu tuvugana ukuri kwamaze kumenyekana, inyinshi zarakodeshejwe ndetse zimwe ziranatirwa kugira ngo Burundi bwongere kugarurira icyizere abarundi, babereke ko barinzwe cyane. Izi ntwaro zavugiweho amagambo akomeye cyane ndetse bisa naho byari
byari byagambiriwe byapanzwe kugira ngo baze kwerekana neza ko nta wavogera Uburundi. Nyamara ubu tuvugana izi ntwaro zamaze gusubizwa kwa ba nyirazo. Ibise biraza kugenda bite ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yabikoze ngo kugira ngo abashe kwigarurira imitima y'abarundi maze bakomeze kumugirira icyizere mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu arimo arategurwa, maze akomeze kugaragaza neza ko igihugu yagiteje imbere, ko ibintu ari amahoro. Nyamara benshi barashimangira neza ko uku gutandukanye n'ukuri ibi byose byari baringa. Ni amakuru agezweho ari kuvuga ko intwaro nyinshi cyane buriya ngo zapakiwe ziturukwa muri Afurika y'Epfo zikanyuzwa amazi ndetse zikanyuzwa mu mato manini cyane. Bivugwa neza ko yarapakiye izi ntwaro 80% bivugwa neza ko ariho zaturutse, ndetse inyinshi bivugwa neza ko zakodeshejwe, kubera ko amakuru agaragaza neza ko mu bubiko bwa Afurika y'Epfo, ubwo nyine birumvikana ko ari mu bubiko bw'intwaro hasohotsemo intwaro nyinshi cyane kandi zisohoka umupaka, aho zanyuze ku cyambu zerekeza hariya neza za Tanganyika. Amakuru yamaze kugaragaza neza ko za ntwaro burya zari zo kwifotorezaho. Ibimenyetso bigaragaza neza ko mu ntwaro Burundi bwerekanye nibura 90% ari intwaro zari zimeze nk'izo kwifotorezaho, naho 10% akaba arizo zisanganywe n'igihugu cy'u Burundi. Bamwe baragaragaza neza ko ukuri kwamaze kujya hanze nyuma y'uko mu gusubizayo izi ntwaro byakozwe mu ibanga rikomeye cyane, ubwo byakorwaga mu gicuku cy'ijoro. Amato yaturutse muri Afurika y'Epfo arimo arapakira izi ntwaro ku mwaro w'ikiyaga cya Tanganyika hariya neza igihugu cy'u Burundi, aho kinyuza ibikoresho ndetse n'ibindi biba bisa naho biturutse mu bihugu bya kure. Ibi rero biragaragaza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyakoze ibyo twakwita nko gufekinga, maze kikaza kwerekana ibikoresho kidafiteho uburenganzira. Aya makuru yamaze kujya hanze, rero biragaragara neza ko igisoda cy'u Burundi iyo kiza kuba gifite zimwe mu ntwaro ziremereye cyerekanye ubwo hari ibirori by'umunsi w'ubwigenge, izi ngabo takabaye ziri gutikirira kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse aho ziri gukubitwa ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya Twirwaneho ndetse n'abandi basirikare bari gukubitirwa kuri ubu butaka barimo Wazalendo. Ubu tuvugana rero abarundi basa naho bakoze ibingibi, ariko byasobanuwe neza ko abarenterine mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bo ukuri bakuzi, ndetse ariyo mpamvu barutiye bakarumira kuvumbura aya makuru. Abarundi baherereye ku butaka bwa Afurika y'Epfo ndetse bavuga neza ko ubutaka bwa Afurika y'Epfo ibiri kuhabera byose bisa naho bifitanye isano n'ibiri gutegurwa ku butaka bw'u Burundi. Bivugwa neza ko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ari gukorerwa ibi byose kugira ngo bamusunikire kongera kugarurirwa icyizere n'igikundiro n'abaturage, maze bongere bamutore mu matora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa. Nyamara ukuri kwamaze kujya hanze. Abarundi beretswe intwaro ziremereye cyane, BM24 Combat, ibifaru biremereye cyane ndetse na tanka nini z'intambara. Ibi byose bivugwa ko nibura 90% atari iby'u Burundi. Bimwe byatiwe muri Afurika y'Epfo ku bufatanye bwa perezida w'iki gihugu cya Afurika y'Epfo ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bivugwa neza ko ari n'inshuti magara, kuko n'abasirikare b'igisirikare cya Afurika y'Epfo basaga ku butaka bwa Kongo guhangana na 23 mu gufasha Gisekedi. Abenshi binjiriraga ku butaka bw'u Burundi maze bakaza kwambukira ku mupaka wa Kavimviri, byerekana umubano udasanzwe aba bagabo babiri bafitanye kugeza kuri ubu ngubu. Ubu rero harumvikana ibisa naho ari umwuka mubi wamaze gutangira nyuma y'ukuri kwamaze kumenyekana ko u Burundi bwerekanye ibikoresho bya gisirikare bisa naho ari ibitirano. Ubu tuvugana rero hatangiye gukora ikimeze nkaho ari uguhisha aya makuru mu buryo bushoboka bwose, ariko ibimenyetso byamaze kujya hanze. Basa naho bisamye basandaye, bisa naho gitunguye benshi cyane. Byamaze kumenyekana abari barageze muri uyu mujyi wa Goma bose basa naho baje gutata ndetse no kuneka amakuru, baracengeye cyane baturutse muri parike ya Virunga ndetse no mu bindi bice. Aba ni abanya FDLR, aba bose bamaze gufatwa, bacakiwe, bashobora no kuza kurasirwa mu ruhame nk'uko biri kugenda bitangazwa.
N'amakuru yihutirwa cyane asobanura neza ko umutwe wa M23 by'umwihariko ubutasi bukomeye bwawo ndetse n'ingabo zidasanzwe zahise zikora fuyi ndetse gucakaza ku buryo bukomeye cyane umujyi wa Goma waraye muri karitsiye runaka adasanzwe ahasanzwe ndetse bisa naho ari ibarura ridasanzwe. Iri niryo ryabashije gutuma abaturage bafasha uyu mutwe wa M23 kuvumbura abamaze kwinjirira ibi bice ndetse ku buryo benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na FDLR imigambi yabo yamaze kugenda iburizwamo ku buryo benshi bavuga neza ko ubu tuvugana abarenga 65 bamaze gufatwa ndetse aba bafashwe kandi biganjemo mu mutwe wa FDLR wo mu itsinda ridasanzwe ry'ingabo bivugwa neza ko ari ryo riri gufatikanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru arasobanura neza ko aba barenga 60 bafashwe bahise bajyanwa za Rumangabo ndetse abandi bajyanwa aho M23 ifite aho ikorera iperereza ku buryo benshi bemeza neza ko aba M23 ishobora kuza kubereka itangazamakuru cyangwa se igakomeza kubikora nk'uko imaze iminsi bikora. Aba bagomba guhita bicwa n'ibyo abaturage bari kuvuga ndetse n'ibyo bari kugaragaza nk'ahari igitekerezo cyabo, ariko benshi mu baturage bakomeje kuvuga neza ko uyu mutwe wa FDLR usa naho utaboroheye muri iyi minsi ugomeje kugenda ugaragaza ibitero shuma ariko bitagira icyo bihungabanya biturutse muri parike ya Virunga. Nyuma y'uko rero hamaze kuvumburwa amakuru ko umutwe wa FDLR ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bamaze kugeza ingabo zabo zamaze gucengera mu mujyi wa Goma, ibi byatumye M23 iza gufata uyu mwanzuro ukomeye cyane wo guhita ikora fuyi ndetse ikontorora cyane ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana bacakiwe, hari n'abafashwe bo mu gisirikare cya leta ya Kongo, abakorera urwego rw'igihugu rw'ubutasi bwa Kongo, aba bose bafatiwe mu mujyi wa Goma. M23 yaje kumenya neza ko yari yarindiriwe, ariko kuri ubu uyu mwanzi ndetse n'umugambanyi nta niyo nka igomba gusigara muri uyu mujyi. Bivugwa neza ko abaturage bari kugira uruhare rukomeye cyane mu gutanga amakuru yabo badasanzwe babona cyangwa bamenyereye muri uyu mujyi kugira ngo aribo baherwaho bakorwaho iperereza. Ibi nibyo byatanze umusaruro. Kugeza ubu abafashwe ni benshi kandi bose baremera ibyo bashinjwa bigamije kugerageza guhitana abayobozi b'uyu mutwe wa M23, kugerageza guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse no kugambana no gukora igisa nkaho ari ukwinjirira urwego. Bivugwa neza ko aba bose kandi biganjemo abo muri FDLR ngo umugambi wabo wari ukwegera u Rwanda ndetse bagakomeza kugenda bacengera igisirikare cya leta ya Kongo kandi nacyo gikorana na FDLR umunsi ku munsi. Benshi bavuga neza ko FDLR ku munsi w'ejo yamaze gufata umwanzuro yandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyibwira neza ko ibiganiro n'inama zose zabaye bigamije amahoro ko yo itazashyira intwaro hasi. Benshi bashimangira neza ko ibi ngibi uyu mutwe wa FDLR wabivuganye na perezida w'igihugu cya leta ya Kongo kugira ngo baze kunoza uyu mugambi bahuriyemo wo gushinga umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu by'ukuri wakomeje kugenda ugaragaza ingengabitekerezo. Ubu tuvugana rero harumvikana ibisa naho ari ibidasanzwe muri uyu mujyi wa Goma, aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FDLR akabo kashobotse. Nyuma yo gucakirwa biravugwa neza ko abafashwe bose barimo baratanga amakuru y'uko bakora nabo bakorana ibyo bapangaga byose. Ibi bikaza koroherezamo M23 no kuba yafata abasigaye muri uyu mujyi nk'uko bitangazwa. Ibi ngibi igisirikare cya leta ya Kongo kibikoze nyuma y'uko kibonye ko ibitero bitandukanye byagiye bigeragezwa, yaba ibikoresheje drone bitari kugera ku ntego bitewe n'ubwirinzi bw'ikirere bw'umutwe wa M23 bwamaze gushyirwa mu kirere cy'umujyi wa Goma. Ubu kuharasa bikaba bisa naho bigoye cyane, noneho kuba wagera muri karitsiye zisanzwe zituyemo bamwe mu bayobozi ba M23 ndetse n'abandi banyacyubahiro n'abaherwe bo muri ya mujyi Goma bikaba nabyo bigoye kurushaho. Niyo mpamvu igisirikare cya leta ya Kongo kigiriye iyi nama yo kuba cyafata abangaba bamwe bavugwaho kuba ari abagambanyi nk'uko bafatwa na M23 ariko bakaba abakozi bakomeye cyane
w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, by'umwihariko abasirikare bo mu itsinda ridasanzwe rya FDLR bivugwa neza ko batandukanye n'abahibukure, ndetse abangaba bakaba ari bo ngo bari bamaze gukora operasiyo zose. Nk'uko bigaragara rero intego zabo zashoboraga kugerwaho nuko M23 yakomeje kuryamira amajanja igaragaza bimwe mu bimenyetso, nuko imiryango imwe n'imwe harimo na UN yaje kubyemeza ivuga neza ko hari abasirikare ba FDLR bamaze kwigaba ndetse bamaze gucengera muri uyu mujyi wa Goma. Ibyatumye M23 mu makuru yari ifite ihita y'improvinga binyuze mu butasi ku buryo bukomeye cyane, ikaba yamaze gucakira abarenga 60. Bivugwa neza ko aba bose bashobora no kuza kwicwa, ibintu bamwe bavuga neza ko bari bakwiye kwicirwa mu ruhame kugira ngo bize gutanga isomo kuri buri wese ugerageza gucengera ndetse no kuza gukora ibikorwa by'ubutasi muri uyu mujyi wa Goma. Mu gihe M23 izaba yatangiye kuba ireba hakurya ihareba Kinshasa, ibi bizamugora cyane azisanga yamaze gufata ubuhungiro kandi nta handi azahungira ni mu Bubiligi, maze iyi ntebe yicayeho ikaza kuba yafatwa n'intare za Sarambwe. Ibi rero benshi bakomeje kugenda babivugaho ndetse bemeza neza ko Tshisekedi akomeje kugenda ashya ubwoba. Ibi nibyo byatumye atumiza inama y'igitaraganya ya Etat Major i Kinshasa, na n'ubu bivugwa neza ko inama zikomeje kugenda ziterana za hato na hato, asaba inama ndetse n'ubufasha ubwo aribwo bwose bwamufasha kugira icyo aganira na M23. General Sultan Makenga bivugwa neza ko noneho ubu yaba yakiriye telefone bwa mbere iturutse kwa perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi kugira ngo babe baganira, ariko ntabwo turamenya ibyo uyu mugabo yasubije Tshisekedi wari warinangiye ndetse yaranze inzira z'ibiganiro. Inzira z'ibiganiro zaragiragejwe inshuro nyinshi, ibiganiro bya Washington, ibiganiro by'i Doha ndetse no mu Busuwisi, ariko bisa nkaho bitari byaratanze umusaruro. M23 yakomeje gupushinga, ibi nibyo bivuyemo umusaruro w'uko Tshisekedi yamaze guca bugufi ndetse akaza kwemera ibyo asabwa. Kivu Republique, leta ya M23, Tshisekedi wari warakomeje kubyitambika, bisa nkaho byamaze kugenda bishyirwa mu buryo ndetse byamaze kugenda byemezwa. Ubu hasigaye gushaka ibimeze nkaho ari ibyemezo ndetse n'abashinzwe ubusugire bw'ibihugu bakaza bagakata imipaka, dore ko iyi leta izabihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda, Uburundi, Ubugande, Kongo yisanzwe nyine nk'uko bigenda bigaragara, ndetse n'igihugu cya Tanzania nk'uko bigaragazwa kuri mapu, ndetse kuko izaba ikora kuri Tanganyika. Ibintu rero bisa naho bitoroshye, ndetse Tshisekedi yatangiye kujya kuri pressure n'igitutu gikomeye cyane. Amahanga akomeje kureba icyo aricyo cyose cyagarura umutekano mu burengerazuba bwa Kongo, nubwo benshi bagiye bavuga ko Tshisekedi yavuniye ibiti mu matwi, ariko benshi bagiye bavuga neza ko nanone atazasuzugura amasasu n'igitutu gikomeye cyane kuri Tshisekedi, nibyo bitumye yemera ibi ngibi. Ubu tuvugana hatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ikimeze nkaho ari idarapo rya Kivu Republique rigizwe n'inyenyeri iri mu bara ry'umuhondo ndetse n'umukara nk'uko rikomeza kugenda rigaragazwa. Benshi baremeza neza ko iri rishobora kuzakoreshwa, ariko nanone hari n'abagenda banugwanugwa irindi darapo rishya, ariko hakanavugwa indirimbo y'igihugu ko byose byamaze gutegurwa. Benshi bibajije icyatumye M23 ishinga igipolisi n'inzego zikomeye cyane zitandukanye z'umutekano. Benshi bati inyeshyamba zigira igipolisi n'igisirikare ndetse n'uburyo bw'imiyoborere bumeze gutya, bisa nkaho ari ibintu bidasanzwe. Ibi rero byamaze kugaragazwa mu gihe M23 yo yakomeje kugenda isa naho yari yarabiteguye kera. Tshisekedi we yamaze kwisanga mu mutego, yamaze gutsindwa mu buryo bwa politiki n'intambara, nta yandi mahitamo yari afite. Kugeza kuri ubu M23 ibyo yarwaniye, ibyo yakobokeye, ndetse abasore bakaza kugenda bamena amaraso, bisa naho biri kugenda bigerwaho. Nubwo benshi bavuga neza ko Tshisekedi ashobora kuba ari amayeri, ariko bavuga neza ko nta mayeri ashobora kuzana muri ibi ngibi bishobora kuba bigiye kumukoraho. Ubu tuvugana M23 yashinze ibirindiro bishya mu birindiro yimukiyemo nyuma yo kurekura ibice yategetswe, ndetse M23 kandi ikomeje kugaba ibitero bitandukanye mu bice bikurikira: ibice nka Kisangani, ibice bya Warikare, ibice bitandukanye. Bivugwa neza ko ari ahiri gushaka inzira ndetse naho izajya inyuza ramforo cyangwa se ubufasha mu gihe yaba yatangiye ibitero byerekeza i Kinshasa. Benshi bakemeza neza ko kugeza ubu ngubu rero aho amasasu ari kuvugira hose Tshisekedi yamaze kuhamenya, ndetse ari nayo mpamvu abamugira inama bamubwiye ko agomba kwicara ku meza y'ibiganiro maze akaganira